Al adabu salasatu aqsam. Ia tu ria senge pangadereng tak bagi telui. Ria senge akhlak tak bagi telui. Tiga yaro. Satu, al adabu ma Allah. Pangaderet tak si bawa pong Allah Ta'ala. Yang kedua, al adabu ma'a Rasulillah. Pangaderet tak si bawa surona pong Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, al-adabu ma'a khalqillah. Pangadereta si bawa ripancajinna fong Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alena tomalabiki al-mukarram Bapak Camat Pancarijang, hadirin hadirat yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riolode napa nakipat terui, hikmah maulita rilalenna kesempatan malebih ewe, untuk lebih barakakna, lo nikmai lebih riolo bacangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duai topa jajiata ia manang. Sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nan niat didiki. Nan niat sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nareko nabita maelo ribicara maega wedding irampe. Nekia melo dampenga lek biriolo loria lema lek bitna pacama. Nasaba utuna masambuta denre narampe barak kuaga kami menjelaskan secara sempurna. Nah ternyata semakin kita mencari kesempurnaan pada manusia, semakin kita tidak bisa menemukan kesempurnaan. Pede isapai asukku kenge, pede alem mangemi rilolongan. Narimakuan nanaritu insya Allah taparajaika dampeng upamulewi iya heceramai. Nasabak set di ayat masahoro rieng kalinga narekok mamoluki. Pada ia rodenre nabacai alena ustasta mangajie. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sang ngadimancaji pamase lauri sininna alangi. Berdasarkan ia rodenre ayae. Ripahangi rimakedana ia ronabita pamase lori sininna alangi. Nekia ternyata nareko itimpa-timpai ayatna akorange. Ternyata rilolongangi engka salah sedi ayatna fongallahu subhanahu wa ta'ala rampe. Maka de fongallahu ta'ala laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min anfusihim. Maka defongallahu ta'ala nama jepunna pura riwerengi pape nyamet tomatepe
Rigau engkan nariutusui salah di nabi ripallawangan naromena. Berdasarkan ia rodenre ayae, ripahangi rimakkedanna, ia ronabita pappenya mengi lau ritomatepe. Upakase ipemang. Ayat pertama narampe fongallahu ta'ala rimakkedanna ia ronabita pamasei lauri sininna alangi. Sementara ayat kedua, maka defongallahu ta'ala ia ronabita pappenya mengi lauri tomatepe. Upakulingi pamasei lauri sininna alangi pappenya mengi lauri tomatepe. Mompok pakutana agaro kira-kira hikmana nama pakuro denre tepunna ayae. Ternyata mappebaliwi topan rita tarima kedana itu memberi isyarat ia roidi tomatepe semestina wekadua ki sukuru. Upakulingi ia roidi tomatepe semestina wekadua ki sukuru, sekali karena rahmat dan sekali karena nikmat. Betuanna ada engka ki sukuru nasaba engka ngenna nabita sebagai pamase, nenya engka toki sukuru nasaba engka ngenna nabita sebagai papenyama. Tapi yang menjadi tanda tanya, magiro naria sengi pamase lauri sininna alange ne kia papenyama ngi lauri tomatepe. Ternyata mappe bali wito pandrita tapat tafsirewe rimakkedanna sitongenna pamase ia engkai natiwi nabitta sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan bagi seluruh alam, tetapi ia mulewe penedingiwi nyamenna ia rupam masewe ia naritu tomatepe. Upakulingi paima rahmatan lil alamin pamase lori sininna alange nanni apa penya mengilau rito matepe itu memberi isyarat pamase ia engkai natiwi nabita diperuntukkan bagi seluruh alam, tapi ia mulewe penedingiwi papenya menri pamase natiwi nabita ia naritu tomatepe narima kuanna naritu nareko nabita ribicara si boleh-boleh nalalo nasi bawai tepe nasaba ia naro tepe mancaji saba na wedin rilolonga pappe nyamang ripam mase natiwi enabita butina ia roidi wedi jaji deneng kairitai nabita nekia selama engkamu tepe rilaleng atita insyaallah ipena dingi matinya menna pamase natiwi enabita. Upakulingi ia roidi deneng kairita inabita nekia selama engkamu yaro tepe rilalengati insyaallah ipena dingi mi pappe nyaman ripam mase engkai natiwi nabita. Nekia sebaliknya engka tahu pura naita nabita nekia riwetunna naita nabita dena si bawai tepe gangkanna dena penedingiwi ia ropappenya mengi. Abu Lahab pura naita nabita, Abu Jahele pura naita nabita, dan abu-abu yang lain pura manan naita nabita nekia ternyata wetunna naita nabita dekna si bawai tepe gangkanna dena penedingiwi ia ropappenya mengi. Nekia wedi jaji engka tahu deneng kanaita inabita nekia nasaba engka tepena nasabari na penedingiwi ia ropappenya mengi. Gangkanna makkedai nabita sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba liman amana bi walam yarani. Maka de nabi taupo pahase dia rupa tahu ia purai mitaka nama tepe iri aleku
ne kia liwak piu pekna, liwak piu pekna, liwak piu pekna, tau mata pe area leku, namuni dek nengkanai taka. Oleh karenanya, mudah-mudahan engkaki termasuk rila lenna golonganna iya ro ummatna nabita matepe ri nabita namuni de nengka itu jumatai nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariu tusuk ko Muhammad sanga dimancaji pamase lori sininna alangi makkutanai topan ritata pak bahasa arai makeda agaro kira-kira sabakna nabacana iya rodenre ayae makkedai rahmatan lil alamin dena keda rahmatun detona keda rahmatin. Apa kulingi bahasa Arai ya he. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. De nariutus ko Muhammad sanga dimancaji pamase lori sininna alangi. Pakutanana to pandrita tapak bahasa Arai makeda agaro kira-kira hikmana narilalenna iya rodenre ayae tepuna lapalenge makedai rahmatan lil alamin dena keda rahmatun detona keda rahmatin tapi mak barisi dua yase rahmatan lil alamin. Ternyata nabaliwi topan rita tak pak bahasa arae alena mutoma kutana alena mutoma pebali makede topan ritata as-sabarna naya rodenre rahmatan ibacai rahmatan nasabak telu sabakna tapada jeka dampeng upak bahasa Arab iolo istilah Arab nari pake aga sabakna naria sengi rahmatan dan nia rahmatun si bawa rahmatin pertama engka topan ritata makeda as-sabarna ibacai asei ipak barisi yasei rahmatan nasabak riasengi maf'ulum bihi. Yang kedua, engkato makeda maf'ulun li ajli. Yang ketiga, engkato makeda halun. Upakulingi maf'ulum bihi, maf'ulun li ajli, si bawa halun. Nekia pertanyaan, agar betuan maf'ulum bihi, agar toro betuan maf'ulun li ajli. Nenia agator betuan na halon tafarajeka dan pemakede topan ritata magi na telu sabakna nasabari naripak barisi iase iya rodende rahmatan nasabak ternyata pamase engkangenna nabita nasabak pamase ritelue sewa-sewa tiga yaro satu alerialena nabita pamase. Yang kedua, anu natiwi nabita pamase. Yang ketiga, nantaraki lolongangi pamasewi. Jadi upakulingi, magi na telu sabak nagangkan naripak barisi riase, nasabak telu meto akatana. Tiga yaro, satu, alerialena nabita pamase. Yang kedua, iaro agama natiwi pamase. Dan nia yang ketiga nantaraki nabita lolongi pamasewi. Pertanyaan maraga akatana yaro maka de tofan ditata alerialena nabita pamase watakkalena nabita pamase tubunna nabita pamase dalelena wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Maka de fong Allah taala de naripa binasa sedie wawang de naripa binasa romenan rupa tawe wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripa lawanganna upakulingi maka defong Allah taala wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim fong Allah taala de napa binasa romenan rupa tawe
wa anta fihim selama engkamu ku Muhammad ripallawangenna betuanna ada selama engkai nabi taripallawangetta de napa binasaki puang Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan tege monro contona sebagai contoh engka sahabatna nabita riasa panguluta Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Sewa waktu ia ro nabita sallallahu alaihi wasallam nabita berbekam mak bekam inabita napesu idarana. Ternyata ia ro waktu engkai hadere panguluta Malik bin Sinan. Si sena selesai nabita berbekam, selesai na pesuk darana nabita, noli panguluta Malik bin Sinan. Nai napa makedai nabita Malika, alai ia hedarai, nai napa loka kol lemmei. Ternyata panguluta Malik bin Sinan, nala ia rodarana nabita sallallahu alaihi wasallam, si senam mesuk. Ternyata Malik bin Sinan dekna lemmei darana nabita nekia ternyata nainung darana nabita. Selesai nainung engkanin rewo pai memangolori nabita. Makutane nabita makeda Malika tegai mulem daraku. Makede panguluta Malik bin Sinan surona Allah Ta'ala utaro idaramu ri onro de gagam misengi sangadina iya misi bafong Allah Ta'ala. Maka de panguluta Malik bin Sinan utaro idaramu ri onro de gagam misengi sangadina iya misi bafong Allah Ta'ala. Maka de nabita tega memang imutaro. Maka de panguluta Malik bin Sinan syarib tu damaka uinung idaramu. Pertanyaan, magiro panguluta Malik bin Sinan nainung idarana nabita nasabak napahang ya rodenre aya eri makedanna wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Pong Allah Ta'ala de napa binase rupa tawe selama engkamu ko Muhammad ripallawangenna gangkanna nainu siseng idarana nabita barak kuaga dena sarang alena si bawa watakkalena nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tapa engkah desetna nabita rampe maka de nabita man khalata dami damahu la tamassuhun nar. Nigi tahu si campuru ni daraku si bawa darana dekna tu nagesai apin naranaka. Yanahe rima kedanna watakkalena nabita pamasi. Yang kedua, panguluta Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Panguluta Khalid bin Walid riasengi Saifullah pedana puang Allah subhanahu wa ta'ala magiro na riasengi pedana puang Allah ta'ala nasabak liu jago nama musuh panguluta Khalid bin Walid. Bahkan engka riwayat rampe maka da tegi tetok banderana Khalid bin Walid kuiro monro pakala. Maka engka riwayat rampe maka da tegi tetok banderana Khalid bin Walid kuiro monro pakala. Ternyata dua telu sahabat penasaran. Maka da garona pake Khalid bin Walid. Nabarani mapaku hama musuh. Ternyata ditelusuri. Ternyata iruntuk sabakna. Sewa wetu makelu inabita. Betuana mak gonci gemme inabita. Icukuru inabita. Nulle idi sesak tomato aku pura ibaca se di kita ogi surat makelu na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ia rawatuna makelu nabita watuna icukuru nabita dua telu sahabat mak depungan elo imaga ya he sahabae ternyata elo inapulung ia rogemet na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Na salah set di sahaba malah gemma ia naritu pangulut ta Khalid bin Walid. Pertanyaan, nagai ia rogemma na nabita? Ternyata tegi loma musuh ia ro pangulut ta Khalid bin Walid tulinatiwi i gemma na nabita. Nasabak na yakini wirima kedana selama engkamu ko Muhammad ripallawangan na rupa tawede na ripa binasa ripongallahu ta'ala gangkana na yakini makedamaku kuange engka kak di tengah musuh siolo kak balin na fongallahu ta'ala na engkai gemet na nabita mak deke riwatak kaleku mustahile na pabinasa kak puange gangkana ia na roman jadi saba na tulipakala pangulut ta Khalid bin Walid. Neke pertanyaan magani idi makukong. Pertanyaan magani idi makukong tabarajai ka dampeng. Maka dari itu pandritata. Al-Qur'anu salihun likulli zamanin wa makan. Al-Quran selalu relevan dengan segala situasi dan kondisi. Aga betuana, ia tu ayatna akorange, tetap berlaku letu esok kiamat. Pertanyaan, jadi maga ni pahangan na ya rodenre ayae, na dek ni gaga nabita makukwange. Tafarajeka dampe, maka de tofan ritata, lahirenna nabita dek ni gaga, ne kia sumanget na nia hakikin na nabita, wad dingi hadere riseseta. Pertanyaan tege monro contona ia rodenre wetut tak pada tetong bacai asyraka maraga rodenre muka di mana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tafarajeka dampe ya Nabi salamun alaika. Nabi na fongala ta'ala. Ya Nabi salamun alaika. Nabi na fongala ta'ala asalamar lorialim. Ya Rasul salamun alaika. Ya Rasul salamun alaika. Surona fongala ta'ala asalamar lorialim. Ya Habib salamun alaika. Toripojinna fongala ta'ala asalamar lorialim salawatullahi alaika pammasena fongala ta'ala lorialim iya rokuma kedaki lorialemu mabele garo nabitta macawe iga pakulingi kuma kedaki lorialemu mabele garo nabitta macawe iga kuma kedaki lorialemu engke garo hadere de iga. Ternyata make de tofan ditata iya ro alaika hurufu kepena riasengi kaful mukhatab. Hurufu kepe mak jelok mak kedaiko betuana engkai hadere. Na iga pak guru ki mak bereselelori nabita dega aga pak guru ki mak bereselelori nabita sangadinna fongallahu subhanahu wa ta'ala. Tege monro bereseletta lori nabita iya naro riba cari wattu tamatahia assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Na tidak mungkin na pak guru ki fongala ta'ala baca kusi sale mak dupai. Nama kedai bacana bereseletta assalamu alayka ayyuhan nabi assalamar lori alemu nabinna fuangallahu subhanahu wa ta'ala. Nama kedai nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi
hatta arudda alaihi salam. De gaga tau mak bere sallallahu alaihi gang kana pareu inyawaku fong Allah Ta'ala gang kana ubali bere selenna iya tau mak bere selengeri alaihi. Gang kana mak kedai topan ditata kuta baca ya rodenre assalamu alayka ayyuhan nabi ajak ta baca bawangi tapi kuta baca ya ro assalamu alayka ayyuhan nabi tapana dingi wiri lalenna atitta tarasakan ngiri lalenna atitta ahadere kenna nabi tak bali wibere seleta nah ya apa naje terkadang engkau tahu matahia si kumua mak bacana lemutone ngerang gangkana iya rodendre aya eri makedanna dena ripa binasa rupa tau wa anta fihim selama engkamu ko Muhammad ripal lawangenna untuk idi makukuange barak kuaga hadere inabitta ripal lawangetta tataroi mega salawata rinabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, rahmatan lil alamin. Iaro agama, ajaran, salompe, tuntunan natiwi nabita merupakan ipamase pole ripong Allah Ta'ala. Tania alena bawa pamase nekia iaro anu natiwi pamase. Dengan kata lain, agi natiwi rengi nabita ajak tabata ri engkangenna pamase. Kuna suro ki fong Allah Ta'ala masih dekat. Kuna suro ki nabita masih dekat. Ajak tabata. Nasabak sitongenna yatu pasti dekai pamase lorialeta. Nasuro ki agamata mas sempajak berejama. Ajak tabata. Nasabak iya tu sempajak berejamae pamase lorialeta. Apapun tuntunan agama yang disampaikan oleh Nabi, pastinya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja taparajeka dampe risesena makkamalae makkedai nabita ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa inqalla amala kaminan napuji fong Allah Ta'ala ia naritu amala manenungenge namu cek dek una aga betuanna ia ro agama nati wirengengi nabita kude panariulle jama manengi paling tidak tapan nenungan ni ia ro yulewe jamai narekode panariulle tare maega paling tidak tapan nenungan ni ia ro cek dek aga sabakna sitongenna natajenge fong Allah Ta'ala tania amegangenna amalakta tapi natajenge fong Allah Ta'ala annenungenna amalakta taro ni cekde yang penting menenungengi tapi tentunya yang jauh lebih baik ia tona maega ia tona menenungan tapi narekode panariulle tare maega paling tidak ia narocek de etapan nenungan kudek panariulle masumban nasabak siratu sebu dek matu nama gagal 50 sebu 2 lampa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditunggu dalam agama bukan banyaknya, tapi yang ditunggu adalah istiqamahnya. Sekalipun tentunya banyak dan istiqamah itu jauh lebih baik. Ya natu sabakna engka salah di topan ritata riaseng Andre Gurutta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Andre Gurutta Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Puraki na pak guru pak doangen barak kuaga nawerengi keistiqamahan puang Allah Ta'ala. Maraga ne ropak doangan na maponcok mua 58 mi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. 58 mi. Upa kulingi.
Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Upakulipi. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuana Allahumma puang anta rabbi iko natu puaku farzuqnil istiqamah tawerella loka keistiqamahan. Upakuli pi ciceng nasabadena pada mana tuang tenata. Allahumma anta rabbi farzuqnil istiqamah. Betuana puang iko natu puaku farzuqnil istiqamah tawerella loka keistiqamahan. Magina parellu riellau yaro nasaba de namawatam makkamalae. Tapi ia tu mawatange istiqamah. Walangi contoh. Wetunna ulen ramalalla be yakin nga mati nuluk manengi mengaji. Wetunna ulen ramalalla be yakin nga magalak maneki mak baca Quran. Bahkan hampir semua jamaah pura mana mapatemu ilalenna ulen ramalang. Engkau kasih senna patemu baca Quran. Engkau weka dua, engkau weka telu, bahkan engkau weka lima, weka enam, narapi weka 10, napa temu baca Quran nari lalenna ulen ramalang. Taparajeka dampeng 2-3 bulan itu labet na ramalang. Maga ni kareban na baca Quran ta. Rilalenna ramalang malewet temu baca Quran na. Tapi makukange siang bulan ni labet na ramalang. Maga ni baca Qurata. Itu berarti bahwa de nama watam makkamalae tapi ya tu mawatange istiqomah. De nama watam masempajak bere jamae tapi ia tu mawatange istiqomah. Engkau tahu lau masiji mak bere jama si senam masuk pole masiji elenya sandaletna. Ku sandalet tak milenya ri masiji tania matu persoalan malopo ya roh. Ia mitu mancaji persoalan malopo kusile nyerengi sandaleta. Ya nah hedendre perlunya keistiqamahan. Rahmatan lil alamin. Yang ketiga, rahmatan lil alamin aga sabak dan ripak barisi riase nasabak make betua ngiri make dana riutusu inabita nasaba eloki nantara lolongi pammasena puang Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian ku eloki lolongi iya pammasewe engkalaloki maka coe tongeng-tongeng rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafarajeka dampeng bahasa ogina ittiba'ur rasul maka coe rinabita. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nareko engkame toki mapoji tonga-tongan rifong Allah Ta'ala fattabi'uni accoerika betuana akkacoe ki rinabita. Taparajeka dampeng bahasa ugitna ya ropat tabi'uni akkacoe ki dena keda accinro laki wakulingi bahasa gina ya maka de betuana ya rofat tabiuni accoerika dena keda accin rolaika. Malah ada tu si salah bahasa gi riasenge maka coe berarti macawe ki ya senge macin rola mabela ni loyolo napa ki doro. Puang Allah Ta'ala nasuro ki makkacoe rinabita dena keda acin rola ki. Jadi kubani pak bange hayya ala salah sebagai tandra-tandran atau makkacoe magati lo mas sempaja. Tapi nareko gore pak bange ku masih as-salatu khairum minan naum. Ia tu sempajange masarode cenginayatin roe. Nekianala salimuna na inapa makedamatu pihe wacindrola ya.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Neki ata faraje ka dampe. Elok kak tutui ya ceramata. Sebagai bentuk akka coereng rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari nabita innama buistu ada celak jadi lengok na ya. Malewot ni yang kalinga. Sininna magala ela mamoluk malewala dan yang kalinga ya. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Nama jepunna na utusuk ka Allah Ta'ala untuk pada cengi ahlakna nan nia pangaderenna rupa tawe. Tafarajeka dampeng mahual akhlak, mahual adab. Agar riasan akhlak, agatoro riasan al adab. Ternyata makedai seisan nato pandritata al adabu salah satu aksam. Ia tu riasannya pangadereng tak bagi telui. Riasannya akhlak tak bagi telui. Tiga yaro. Satu, al adabu ma Allah. Pangadereta si bawa fong Allah Ta'ala. Yang kedua, al adabu ma'a Rasulillah. Pangadereta si bawa surona fong Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, al adabu ma'a khalqillah. Pangadereta si bawa ripancajinna fong Allah Ta'ala. Jadi upakulingi, ia tu pangaderengi ahla ke etak bagi telui. Adab kepada Allah, adab kepada Nabi, dan adab kepada sesama ciptaan Allah. Taparajai kak dampeng. Ia panariangga tomadeceng ahla kena, kumadeceng imendre iase, madecet toiri padan naripancaji. Alamas sia-sia, malotong ngamani saretna nataro suju, tapi ternyata iasin lalu yasina curita. Jangan sampai hubungan kepada Allah baik, tapi ternyata hubungan kepada sesama bermasalah. Ia rega sebaliknya, hubungan kepada sesama oke, tapi hubungan kepada Allah bermasalah. Ia panariangga, ria punangi, ia ropang ngaderenge, nareko ipadecengi al adabu ma Allah, pangaderetta si bawa fong Allah Ta'ala. Maraga na yaro pangaderetta si bawa fong Allah Ta'ala. Dek mana maega, dua mi. Pangaderetta ri fong Allah Ta'ala, dua mi. Tiga yaro dua if'al si bawa wala taf'al. Tajamala aloi, nania ajak tajamai. Pangaderetta ri fong Allah Ta'ala, dua mi. If'al si bawa wala taf'al. Tajamala aloi, nania ajak lalo tajamai. Aga betuanna tajamai parentana, ajak lalo tajamai papesangkana. Ya naro pangaderta. Makutopa ropema pangaderta lori nabita al adabu ma'a Rasulillah pangaderta lori nabita dayan tak kalah penting al adabu ma'a khalqillah pangaderta lori padat dari pancaji. Tafarajai kak dampeng. Magina utu-utu ya ceramai nasabak pembahasa pangadereng. Maka de rumusna ogi ku elok ki salama akka coek ki. Tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Wakulingi ku elok ki salama akka coek ki. Tapi ku elok ki malebi akke ada ki. Walangi contoh. Utuku ku Mesir. Uraka makutana risalah sedie topan ditata di Mesir. Mantan rektor Al-Azhar Kairo Mesir. Andre Guruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Ya ropak kutana aku makedaka ya Syekh. Yang mana benar? Tegai 7. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Magina waktu tanangi yaro. Nasaba iyaro pureya guru mapamula romai ananata engka Sayyidina.
Ternyata rimun ripurana ibu kak hak dese, ternyata hak dese na nabi ta maka dai bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dek gaga Sayyidina. Gangkana maka de pakutan aku yang mana benar? Tegai 7. Mappe balian reguruta Syekh Ibrahim Al-Hudhud makeda salai pakutanamu. Maka de pakutanaku yang mana benar? Maka dan reguruta salai pakutanamu. Magina salah, maka de guruta kumakutana ko makeda yang mana benar? Berarti engkau tu salah. Padahal dua-duanya benar. Yang mengatakan Sayyidina oke. Yang tidak membaca Sayyidina juga oke. Karena makanya guru tak ajak makutana makanya yang mana benar. Ajak makutana makanya tegai 7. Tapi akutana ko makanya tegai malebih. Karena metena makanya aku mapak itu Syekh yang mana lebih afdal. Tegai malebih. Tapi makanya dan reguruta iza kulta narek komasalawa korinabita. Namu baca makada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dek gaga Sayyidina maka dia regurut tafakada akhazta bilittiba berarti maka coe kori parentana nabita nasabak nabita maka dai bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad faqad akhasta bil ittiba berarti maka coe kiri nabita wa idza qulta iyannamu akumas salawa ki naribaca makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itambewi sayyidina maka dean regurut tafakadil tazamtal adab berarti makiad konenia mapaka lebih korinabita tapa makada sian reguruta alittiba uduna adabin jafa maka coek kirina bitta nadega gapang ngaderna makurak-kurangang keiasenna aga betuan nayaro idit napahangi tanpa harus menyalahkan pilihannya orang lain gangkana maka dia dende rumusna kuelo ki salama akka coek ki kuelo ki malebbi akke ada ki sebagai penutup walangi contoh puraka mapangaji di pesantren tak mangkoso kiolona anak-anak santri tak makunraye matenganga mapangaji tapa masolang isak daku gangkana upodangi anak-anak tak maka dakakna tolong ambilkan air minum nasabak masolang isak dai engkana salah sedi anak santriwati lari mesu lo sapa uai tidak lama kemudian engkani romai pole tiwi uai si botolo pada lebak ya he pada tome rekna le minerale gangkana utanai maka dakakna kenapa le minerale mape bali maka da anu ustaz sengaja le minerale karena le minerale ada manis-manisnya nekia ternyata ia rodendre laponganana dek na langsung naserahkan ia uai si botoloe tapi sapa ilek biriolo penne engkamani penne naruntuk nainappa napatadangi riasek na yaro penne nainappa nataro rioloku sitongenna madeceng upahanna gau na yaro laponganana tapi sengaja kak makutana maka dakakna kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air magin apa ke ko penne na suruh ko mala uai ternyata mappe bali ia rola ponganana de tona malampe pappe balina dua mi ada na pau ia lagi mak bahasa arai tapi si senna mappe bali kerek bulu-buluku nataro na sabawetuna utanai makedakakna kenapa ambil piring padahal saya suruh ambil air ternyata makeda rola ponganana takdiban wa ta'ziman
makiade nenia mappakalebbi sisenna mappebali mappakuro mater upada makedakana pelihara itu, jaga itu, karena yang hilang hari ini bukan ilmu, tapi yang hilang hari ini adab dan akhlak. Eloka makutana salaga ia rodendre laponganana, salaga ia rodendre laponganana benenge langsung nak bereang uai si botoloe pappe balin nade nasala nasaba yame toro parentai tapi sepakat ki makeda malek bi gau na laponganana nasaba najamai parentai nasibawewi pangadereng ekuni he parlunna ahla ke nania pangaderengi mudah-mudahan napak barakat manengi Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.